امروز اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نتیجه‌گیری از فعالیت رهبران وزارت اداره‌ها، ساختارهای دولتی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در محل در هیئت رهبری یکچند مقامات دولتی تغییرات کادری به عمل برآوردند. رئیسان شهرهای حصار، وحدت، روغون، کمیته رشد محل، دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی، رئیس شرکت سهامی هلدینگی کشوده برق تاجیک، دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای دولتی از حساب کادرهای صاحب تجربه و کاردان تعیین گردیدند. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تبرزاده جمشید از وظیفه دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی آزاد و به وظیفه معاون یکم رئیس شهر دوشنبه تعیین گردید. قربانزاده امیرخان که تا امروز در وظیفه معاون یکم رئیس شهر دوشنبه فعالیت داشت به وظیفه معاون رئیس ولایت ختلان تعیین شد. همچنین در هیئت راهبری کننده شرکت سهامی هلدینگی کشوده برق تاجیک و کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی رئیس و معاونان از حساب متخصصان ورزیده تعیین گردیدند. ضمن صحبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از کمبودی و نورسایی‌های جای داشته در فعالیت هر یک مقامات ذکر گردیده با تحلیل‌های مشخص مثال آوردند. تاکید نمودند که کمبودی‌های جای داشته در مهلت‌های کوتاه‌ترین برطرف کرده شوند و از نتیجهش به حکومت جمهوری تاجیکستان حسابات پیشنهاد کرده شود. ضمن ملاقات با کادرها به وظیفه‌های راهبری کننده خدمت دولتی تعیین گردیده راهبر دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که با کار با حس بلند مسئولیت راهبری مناسبت نمایند و برای حل مشکلات و مانع پیشرفت ساحه‌های وابسته گردیده منفعت‌های دولت و ملت را از دیگر منفعت‌ها بالاتر گذاشته با دست و دل پاک و قابلیت خوبی تشکیلاتچی به نفع مردم خدمت نمایند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای آمادگی به تجلیل سزاوار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تامین عملی روند صنعتی کنونی با سرعت کشور، حل سریع‌وقتی عرض و شکایت‌های مردم، تامین رشد استوار اقتصادی و اجتماعی، افزون نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی و کشاورزی، بیشتر نمودن حجم صادرات به خارج کشور، تقویت فعالیت مؤسسه‌های معارف، تندرستی و فرهنگ با وسعت کارهای ساختمانی و نوسازی در انشاءات انرژتیکی مملکت، پیشگیری از تلفات تکنیکی و تجارتی نیروی برق، استفاده مقصدناک مبلغ‌های جدا شده برای ساختمان و نوسازی انشاءات انرژتیکی و اجرای با صفت کارهای ساختمانی در آنها دستور سپارش‌های مشخص دادند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان آزاد نمودن یعقوبزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم یعقوبزاده میرحیات میرعابد از وظیفه معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ژانویه سال 2022 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری فدراتیوی گرمانیا آزاد نمودن غیرتشو مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم غیرتشو صاحب نظر قناعتشو با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری فدراتیوی گرمانیا و همزمان از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری پولشا آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ژانویه سال 2022 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن زیایی مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم زیایی خورشید مخشول با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ژانویه سال 2022 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن قاسم راهبر مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم قاسم راهبر با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ژانویه سال 2022
фармони президенти ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри ваҳдат озод намудани амирзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурияи тоҷикистон фармон медиҳам амирзода раҳмоналӣ амир бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи раиси шаҳри ваҳдат озод карда шавад. президенти ҷумҳурияи тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 27 январи соли 2022 фармони президенти ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Роғун озод намудани Сулаймонзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурияи тоҷикистон фармон медиҳам Сулаймонзода Музаффар аз вазифаи раиси шаҳри Роғун озод карда шавад. президенти ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022 фармони президенти ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Ҳисор озод намудани Ҷумъазода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурияи тоҷикистон фармон медиҳам ҷумъазода Шарифҷон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Ҳисор озод карда шавад. президенти ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022 қарори ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи аз вазифаи раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод намудани Исмоилзода. ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон қарор мекунад Исмоилзода Мирзо Иброҳим бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод намудани Асозода. ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон қарор мекунад Асозода Муҳаммад Умар Шамсулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод намудани Холиқзода. ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон қарор мекунад Холиқзода Мавҷуда бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод намудани Ғуломзода. ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон қарор мекунад Ғуломзода Муҳаммад Қурбон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи аз вазифаи директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ озод намудани Табарзода. ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон қарор мекунад Табарзода Ҷамшед Афзал бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини якуми директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ озод намудани Раҳимзода. ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон қарор мекунад Раҳимзода Сайфиддин Исмон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармоиши ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 Сатторзода Ҷамшед бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори маркази идораи лоиҳаи рушди инфраструктураи маҳаллӣ дар ҷумҳурияи тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии федеративии Германия таъин намудани Сатторов. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Сатторов Имомуддин Мирзоевич сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии федеративии Германия таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи намояндаи комилҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон дар комиссия оид ба масъалаҳои иқтисодӣ назди шӯрои иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил таъин намудани Гулмаҳмадзода.
мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар Федератсияи Россия Гулмаҳмадзода Давлатшоҳ Қурбоналӣ ҳамзамон намояндаи комилҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон дар комиссия оид ба масъалаҳои иқтисодӣ назди шӯрои иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Усмонзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Усмонзода Хайриддин Усмон директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ҷумъазода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷумъазода Шарифҷон раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Ваҳдат таъин намудани Исмоилзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Исмоилзода Мирзо Иброҳим иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Ваҳдат таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Роғун таъин намудани Саидзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Саидзода Сунатулло иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Роғун таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Ҳисор таъин намудани Қосим. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Қосим роҳбар иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Ҳисор таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик таъин намудани Асозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Асозода Маҳмадумар Шамсулло раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик таъин намудани Қурбонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Қурбонзода Абдулло Абдураҳим муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ таъин намудани Давлатзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Давлатзода Усмон Гул директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи муовини якуми директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ таъин намудани Ғафорзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ғафорзода Ҷурахон Маҳмад муовини якуми директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи муовини директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ таъин намудани Ҷабборзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҷабборзода Хуршед Бурӣ муовини директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Саидзода Сунатулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори раёсати хоҷагии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022.